Guys, tubahe ikaze kuno muyoboro wacu mushyashya w'ubugeni twafunguye, aho tujya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubugeni. N'umuyoboro witwa Ubugeni Rwanda, aho tujya tubana namwe tubagezaho amakuru ndetse tunabaha ubumenyi butandukanye bujyanye n'ubugeni. Mu bugeni rero dufite amoko agera kuri abiri, ariko tuzibanda ku bwoko bumwe. Ubwoko bwacu bwa mbere n'ubwoko bita visual art, ni ubugeni mberajisho, ni ubugeni bugaragara, ni ubugeni ushobora guca ngo this is art, ukabasha kuba wabibona mu maso yavuga ngo this is art. So nibwo bugeni tuzibandaho. Gusa dufite n'ubundi bwoko bwa kabiri bw'ubugeni bita performing art, ngira ngo nk'abanyamuziki bakora performing art, bakora cinema, bakora theater, bose bakora ubugeni bwitwa performing art. Gusa twebwe hano tubagezaho ubugeni bita visual art, nk'uko nabibabwiye ni Ubugeni Rwanda. Make sure ko wakora subscribe kugira ngo utazacikwa. Ni visual art cyo twifura hano kuri n'umuyoboro wacu Ubugeni Rwanda. So tuzibanda ku bintu bigera kuri bitatu hano muri visual art cyo dukora. Tuzibanda ku kintu cya mbere bita painting, cyangwa se ubugeni bwo gushushanya hifashishijwe amarange. Ni ubugeni bwo mu bwoko bwa mbere bita painting. Bwa kabiri tuziga n'ubwoko bwitwa digital art, mu bwoko bw'ubugeni bwifashisha mechanized machines, like computer, mu buryo buri digital nibwo tuzakoresha kugira ngo muri kubyumva. Ubugeni bwa gatatu tuzibandaho ndetse butamenyerewe cyane ni ubugeni bita customization, cyangwa se ubuhinduzi, aho ushobora gufata ikintu runaka ukagihindura ariko ukoresheje feelings zawe, nk'uko nabibabwiye, idea, ukabasha kuba wagihindura uko ushaka. Ubugeni igikorwa umuntu akora cyo kugaragaza ibyo atekereza ariko mu buryo bwa gihanga, banyuje mu buryo bw'ibigaragara cyangwa se uburyo bw'ibyumvikana. Ubugeni Rwanda rujye kubana natwe. Make sure ko wakoze subscribe ubundi cyo tubana 5 kuri 5. Turari mu Ubugeni Rwanda kugira ngo tugufashe gutegura ndetse no kugira heza ahantu ukorera cyangwa se ahantu utuye, tubashe kubahindura heza twifashishije uburyo bw'ubugeni. So ni Pacifico Art, mu Ubugeni Rwanda. Mukore subscribe ubundi mwana natwe, ubundi twibere mu isi y'ubugeni. Gukora neza ahantu uba ushaka gutegura ahantu ukorera. Turari mu Ubugeni Rwanda kugira ngo tugufashe ubashe kuba ahantu heza hari art, hari ubugeni. Nani nibagiwe kora subscribe.